se ubiti. I kako je on, kako u Istri kažu, škrban čovjek. Ono da slučajno ne napraviš nešto šta je besmislica, ne. Nego da znaš šta radiš, znači ništa džez, nikakva improvizacija. On je doma izmjerio koliko njemu špage treba za se objesiti. Prije nego je izmjerio špagu, on je išao naći mjesto gdje će se objesiti. I odlučio se objesiti ispred crkve Svetega Franje. Je tamo jedan lipi pinta, grana mu je na dohvat ruke, tamo je jedan stari rimski spomenik, na kakav će on se popet, ne? I onda hop, hop. I sad je izmirija i taj špag, znači na juštu miru, koliko rabi za grob, za obozno, smota je oko sebe spod kapota da se ne vidi da nosi špag. I tako smotan u juštu miru tega špaga, prontanega za finale, kojega je u garaži vježbao. Jer ne je vježbao kako će se objesiti da ne ispadne sranje. Da, ono se vjeri, pa, znaš, pa to je jebote Boga, seranja, ne zna se ni objesiti. On je to sve na vježbu. Sve je tačno znao u pičku matru, ko dobru pjesmu, refren. I da mu će ne pojede štrambu, on je to vježba. Ni volio improvizacije jer je bio škrban čovjek. Čeka je na daljoj udaljenosti crikve Svetega Franje, na sigurnem da ga ne vidu vjernici, ki pokle zadnje maše, da se konačno raziđu i da se zapru vrata crikve, zakračunajo. Radno vrijeme komunikacije što? Jer ako nisi primijetija, crikva u neko vrijeme se zapre. Ti moraš krepati ispred crikve. Nema problema. Oni ne radimo. Ujutro, u 7, nema problema. To mi se desilo na Hvaru. Bio sam tako pijan. Strašno, stravično. Ima pjesma na jednom albumu o tome. Strašno nešto, da. Strašno nešto. Istog Šiptara, pekara, sam 2 puta ujutro pitao da zapalim cigaru, jer mi je crkva upaljača. Istog tipa. Prvi put je bilo normalno, i rekao nema. A ima doprtu butigu. Znam da nutra ima ništa, da zapali plin u pičku matru, on je uglavnom na plin sve dele. Kad sam ga drugi put pita, sam morao zbrisati, htio mi istamburat. Jer on nikad pija da ja ga ne poznam, jebote Bog, da ja prije čas sam ga pitao, ja sam zaboravio. Prošlo je sigurno 10 minuta od prvog puta do drugog. Ali on je mislio da ga jebem, ne. I onda ta jebena crikva, pa ga je daž u pičku maternu, ja sam imao ovi moj kurac. Još i vajk ti isti, ne. Napravio sam sranje. Tako bio neki pjesnički susret. Ja sam svašta izgovorio i normalno da je bilo sranje. A zašto si trebao cirku? Molim? Zašto si trebao ići u crkvu? I nisam imao kud pobjeći od kiše. I odmah sam popizio, sam shvatio da je ova, kako se to kaže, katolička vjera na krivom putu. Da, to je bilo strašno. I onda sam kisnuo. I na kraju, kad sam već bio mokar, sam legao u lokvu i u lokvi sam spavao. Da, rekao, ajde, rock'n'roll u pičku matri, on sam rekao, gdje je kamion? Evo te Bogu, stari kamioni nisu prolazili i evo mene ovdje, vidim, s kateterom. Da. Tada prehladio mehur. Između ostaloga. To je bio početak. Mater jebe, još jedna pjesma. Jebat mater, ko zna kako se zvala crkva, neki svetac sigurno je u pitanju. Dobro, ovaj se odlučio objesiti ispred Svetog Franje i kad se to raščistilo, kad su se zaprla vrata od crkve, on je počeo razmatati špag. Vrga se gori na onih tamo, tih spomenik, i da će hititi špag kad evo ti ga Sveti Franjo.
doleti i aterira do njega. I već u zraku je počeo pizditi, i jako živčan, i vikati, koji ti je kurac, šta si odabrao baš mene? Idi negdje drugdje, eno ti tamo Sveti Ivan, ja ću te prebaciti, nemaš problema. S čim je to reka, evo ti ga Sveti Ivan, pa navali na Svetog Franju. Ča ti imaš protiv mene, novopečeni? Pička ti materina. Ima tamo Sveti Josip, Sveti Anton, Sveti Petar. Kako bi kega spominja, zajedno bi se ti svetac preženta. I svaki je bio napišen, ima ča za reći. Opća guža. Svađa ka s svetošću nije zadavala, ali nejanke s demokratskim uvažavanjem. Jebali su si mater na sve mile voze i spominjali lustraciju. Iz gužve se izdvojio Sveti Franju, pošla samo u bojici, ki je neuzbuđujući se sluša i gleda taj sveti kaos. Ma reci ti meni, jesi li ti peder? Nisam. Pa vidiš ti koje sranje si ovdje napravio. Idi se objesi onda kad nisi peder pred crikvu Marije Majke Bože. To ti je tu blizu. Poša je i doša pred crikvu. Kad ga je ona, takozvana Madonna, već čekala. Zainteresirano, kuriožo, ma senza preteže, su se mirili i gledali. On je zna više, a ona je stila znati više. Ona je rekla, zašto? Ča, zašto sam ode? Ne, to znam. Nego, zašto ćeš se ubisiti? Pa jebi ga, dosadna, izlizana hrvatska priča. Poduzeće propalo, fameja se raspala, dela ni, dica me jebu, ja nisam snalažljiv, pošten sam, znači to bi reći da sam neizlječivo bolan. I čaj najhuje od svega, prije sam iska spas u molitvi. Spas, aha, tu je dole. Iska sam spas u molitvi po preporuci majke Crikve, ovih tvojih. I to me dotuklo do kraja. Pa pizdim za zgubljenim vremenom, provedenim u molitvi, špendanim bez veze. Bilo bi bolje da sam to ranije regulao. Aha, čekaj, da, tu je malo zavljeno. A kad je govorio o tome, da, i što mu je rekao, to ti je kapitalizam, cara mia, ne? Novi robovlasnički sistem. A ovi tvoji protivno poslanju tvojega troba ploda, lažljivo, bijedno, uslužnički, suportiraju suštinu zla kapitalističkega poslanja za kega ja nis glasa. Jer ja sam petespejac socijalističkega samoupravljanja. Nade u neki pošteniji odnos prema življenju. Gadi mi se sve. Ajde, pošto bi bilo najbolje da kega tužim i da išem veliku odštetu ovega, ali kako tužiti, z vami ni šanse, a i vi, aha, čekaj malo, da, z vami ni šanse, z vami treba izdržati, moliti se i krepati i biti kretino do smrti, da ovih i žive mogu pokležaliti, spominjati anđele i nebesa, kad sate katolike. Ili tužiti nemilosrdnu, pohlepnu maćehu u Hrvatsku domovinu, kad će to elegantno uz pomoć advokata reći da je to moj demokratski izbor, a ako im i to ne bude dosta, će reći da oni nisu krivi, jer je onako deluju samo u noć, reče NATO i Amerika. A kako da tuži NATO i Amerika? Nemoguća misija, pun mi je kurac, idem ča. A njemu reče Madonna, a ča se neš ubisiti? Pa, čekaj da nađem. Ča se ne? Ča se ne? Ne, najprije, da, kada je ona završila, onda je ona njemu rekla, a zašto to nisi njima reka?
A nisam, jer me nisu pitali, nijedan me niš ni pita. Previše su zauzeti sami sobom. Svaki za sebe, jebi ga ono, prava ekipa, zajedničkim snagama, dream team, crkvena poduzetnička klika ka servisira pogubnu smislenost kapitala, izdajničke pizde. I ajde, idem ja, Madonna. A Madonna mu govori, sada, šta se nećeš ubisiti? Pa sad baš ne znam, nisam siguran. A ti moram ja kako pomoći. I reka da, znaš onu staru Francijevu pjesmu, budi se istok i zapad, hajde ljubavi pokaži pičku. Bravo!